AITWPF National Traditional Wrestling and Pancration Championship 2024 da Manipur gi sanaroina gold medal 9 silver 9 amasung bronze 12 fangba ngamduna punna medal 19 lauduna India gi oina mari suba tarakre hairi Dehradun da October 3 dagi 3 fawba pangthokiba 12 AITWPF National Traditional Wrestling and Pancration Championship 2024 da All Manipur Belt Wrestling Association gi players singna Pancration Wrestling amadi Belt Wrestling masana singda gold 15 silver 9 bronze medal 12 laurakibani hairi panbayai State team adu Korimayum Ningthemna State Delegate amadi 𝗬𝗓𝗔 singna coach amasung chingabam sana henba maitaina manager oina Manipur gi team adu pu luting kibani Bina tu pro. हाँ. तो पहले मेरा गुजर तो लोग होगा. जिला मुझे मांगे भी. Okay. Kalau itu ini memang dekat.